Image Powdam Yang Viriba, Quai Kibipo, Utam Kuman Aram Natam Nox Sabalina, Nasigi, Morobu Pau, Pijari. India state Ama Oriba, Manipur, India to Haina Tari, Hydro Wapam, Lenga Natari, Lauti Haina, Sinister and Billion High Clay. Indonaga Framework Agreement na Manipur Yapun was Saturn the Solar Player Hybrid, causing Saxin Nakri, Lonina. Anishuba, Tado Open, Football Tournament, Nasi, Loisin Cree. Howzik, Mapung of a Pau, Lobby. London the Pangtupa Press Conference Amada Salai Holding Private Limited Kit Chairman, come Managing Director, Narangam Samarjit Amade, Lamdam Asimak Tadagi, Yambem Biren Kawamio, Ani Asina, Manipur, India, the Tokai, Dentare, Ningtam Pangle Hidangarang Lautor Padagi, State Asiao Leba Punjau Tille, Hiramasiga Mari Lena Tongan section sing the Wapanga Pongdrong for left tree. Amurumda, Narangam Samarjit Kamari Lena Bakudimak State Asigi Special Crime Branch na Seolamagi Manunda Subsana Tidoknaga, Maki case National Investigation Agency NIA da Sinaragani Haina, Manipur Semester and Biren Pongdo Cray. Nasi Bauparada Leva, Semester Secretary Pangtokpa, Pawimi Pamamada, Minister High, Narang Landangi, Mapam Amadagi, Salai Holding Private Limited Chairman Haiba. Narangam Samarjit Amadi Yambem Biren Haiba Mui Ani Asina Yamna Seres Wapamda Democracy Satpa Lebak Ama Oriba India ki Mayokta Amadi India ki State Ama Oriba Manipur bu India ki Tohaina Tare Haiba Wapam Singh Yamna Tazna Bamong Ngang Ibasi Manipur Lengak na Tarai na Lode Narangam Samarjit Amadi Yambem Biren ki Matakta State Asigi Mayokta Wangang Bugidamak Bakoi Matakta IPC Section Samwe Kumathoi Samukumatoi Close A, Samukun Mari Close A, Amadi Samukun Close B, Makada, Impal West Police na FIR Ama Register Tokre, Impal West Police Station Tokiva FIR number Saniga Kulumdoi Close Tara Singani Subna Taraga Mapangi Makada, Makoi Anigi Matakta, Subsana Tabak of the same Sare, Hojimaki Oina Makoi Ani Asi, Lebak Asi Wang, the later got Tabak Toropa Maramna, Case Asi State Asigi Special Crime Branch na Paidron Tiga Lagani. Special Crime Branch na Narangam Samarjit Amadi Mahakat Sadmin Nariba Kongu Roising Amadi Samarjit ke financial ni maram da sabsaba khangdok laba matung case si NIA da amuk sinargani Narangam Samarjit Kamari Lainaba Kunimak Amadi Mahakna Kari activities sing Toromi Haibsi Cheolamagi Manungda Khangdok Naba Special Crime Branch na Honorgani Narangam Samarjit Kamari Lainaba Kunimak Kim Matakta Kari Karam Matabuk Lokot Payabage Haibadu Lengak Asina Atuba Matami Manung the Lautok Lagani, Matota, Cabinet Mipam Pamduna, Warep Power Logani. Simister Makata, Haikibada, Aini other among the Tabak, the Wissing Mataka, Lengak, Yangun Leroi, Subsawa Tabak Lokan of Lengaki Torang Lay, Lady Lengak Asimiam Guinea, Miam Yapamagi Matung in a Matam Sub the Satkani High Cake, Nasigi Pawi Mipam Aduda, Law Minister L. Zentukumar, Sub Secretary Dr. Suresh Babu Amadi, DGP LM Kotesu Saruyake. Mainly waging war against the state. Adu yamna equate yam serious way na loba hai kada. Adu na masiki mag matatay equate. Adu kung baba na sinar ki loba hai pre Manipur tongan natare laire pre adu dore aslam dore da dore dore ki madu magi matakta kujkai ma sections in makhada FIR ma Impal West da koi resta dore. Kudaki Wina, a quick crime branch, the special crime branch state directionary. Amurumda, Narangam Samarjit Amadi Yambem Biren Anina, Manipur Nintogi Ayabagaloina, Manipur India, the Gitokaina Tare, Ningtam Lehana Lautok per se, Pung Ai Haina, Manipur Ninto, Lesema Sanaza, one of Pondo Cray. Narang Midang Pungtra Matoirum Tava, Matamda Sanakun, the Pangtupa Pawim Pamamada, Ninto Lesema Sanaza, one of Pombushing the High. Maning Tamba, Manipur State Council, Kawama, Manipur Gining Tole Semba Sanaza, we Makada, same Lehaiduna. Council Sigis Minister Haiba, Yambem Biren Amadi, External Affairs Samasung, Defense Minister Narangam Samarjina Pondo Liba Wapamasi,
Manipur Ningthoga Karingum Hiram Amata Mari Lena Day. Satragli Tong a city, Yam Sumdava, Lebak Asi, Mayota Labor Tong or the Tokani. As you were Tabakasi, Dogata Oram Levadi, I have Manipur power let him loy. Ningtol Makata and Apono Kivada, Yambem Bidan Amadi, Naremum Summerjina, Atopa Malang Vilebak, the Satpada, London Yorkani, Hybrid Mapamaduda Leba, Manipurgi, Adiba document, sing Amadi, photo sing Tangai for the Yorkani, Mashida says, Sang Sanga the Basulevana, Ningtona say, Vinimasu, Makoyan in a Pono Nomalaki, Masing Matung in a Manipur say, British Ki Makada Matam Sangna Lerembana, London the Leba document Amadi, photo sing a sea Lord Poyargadi, Lebaki on the Yam the Kanagani Kanduna, Makoi Anigi say Amadi, Ibiki. Adu ikang khongdana makoi anina London da Manipur India dagi tokhaina tar haina phongdro khiba asidi mangumani asingba thabak torom lagadi ai hakna karigi miyam gi thorom singa saruk yadron leigadori mano asingba thabak thorom singa ningthauga karigumba hiram amatada mari leina de haina mang phongdokhe Salai Holdings Private Limited ki Vice Chairman Elangwam Brojendona ngasi media amadi social media ki khutang da thorokpa statement Gamari Lena Wapam Kaya Fongdrok Lay. Terada Leba Salai Holding Private Limited ki Office to Pangtok Pawing from Amada Elangum Brazilian High Statement Aduga Salai Holding Private Limited Amadi Masigi Subsidiary Unit Singer Karimo Hiram Amata the Mari later day. Statement Aduna Maram Oiduna Salaigi Founder Director Naringbam Samarjit Singh Asi Salaigi Policy Program Karim Hiram Amata the Mari later day Loinana Board of Director sitting and non-sitting board of directors na apun warep lauduna hire myoy asi salai director list gi lakthok pagi warep register of company Silong mari lena department amadi mari lena khuding makta khanghanba amasung athuba matamda restructure to haina su yanare loinana anuba unit kaya paikhatna ba thorang tawribasi makhatana sathaki ken haina su ibrojendana makhatana fongdorkle statement asina maram oiduna salai gi founder director Mr. Narendra Samarjit Singh asi Salai ki policy program ka kari ko hiram matada mari laine de loinana board of directors sitting and non-sitting board of directors na apun ba ware lawjaduna hairi ba miyo asi salai ki director list ki lawthok sabagi ware register of company Silong mari laina ba department amadi mari laina ba khuding makta khanghan ba amasung athu matamda restructure tawba haina yana ne loinana anoba unit kaya paikhatna ba ki thorang tawjari ba asi makha sathajigi gani Indonaga Framework Agreement ki waroisina Manipuria punba saktam da so lakpa yaroi haina ngasisu tongan tongar mapam singda khongjang sing sinaki khongjang sing asigi manungsana Manipur Muslim Welfare Organization MMWO gi Women Wing amadi AMMDO gi thomi singalonena miyamna hata da leba MMWO gi office tagi Mr. Bangrotamna miyam gi khongsat adu lakhi khongsat aduga mari aduga iroinana Manipuri Governor Dr. Nazma Heptullah da MMWO gi convener MK Sophia amadi AMMDO gi President Y Zakir Hussain anina khuyak yawa memorandum amasu pisin ki ngasi nungtil pung amarom tabda hatada leba MMWO gi office tagi lup asigi women wing amadi AMMDO gi thomu singalonena miyam ga chabu khongsat adu sat pa horke khongsat adu bo harni sem sanu leba security kangbu amana thatru thambaga loinana nakal ani gi marakta ngahak ungna ba thoke Tungda mute khara khangilaga governor da memorandum adu pisin ki khojanga du da saruk ya khibi MMWO gi women wing gi convener MK Sophia hai hayeng aroiba waransin porkani haina tawriba framework agreement asi loop asina taramna oi tabudapu Manipur gi apun bagi saktam da amadi Manipur gi miyam gi mayokta lakpa oi badi loop asina yabangam loi apun bagi saktam kaiba yabagi wafam laklabadi ngasi sangsiliba khongjang asidagi hena kanba makhal makha kya gi khongjang sangsilaknoi hainingai leite India na Manipur si macet thok na thugarak pa tarabadi kumja lisingani ga sumna amada thokiba jun traipan gi thodok tu dagi hena sathiba thodok ama tholok loi hainingai leite aikhoi punamak lamdam sida pokpani lamdam sida chawani maram maduna aikhoi Manipur apunbagi damak thawai katlabasu akiba leite matam maduda lenga Manipur lenga lei haibasi kauthorok pa yai haike Purgi integrity solok taragadi akhoi ni ngasi changsali bo khongjang asidagi hena akan bo khongjang sasalakani karigumba Manipur si macet taragadi Manipur gi integrity solok taragadi jone tin thoki ba thoki ko adudagi hena tholo hena lite akhoi lamdam sida pokpani lamdam sida chawbani aduna ngasi changsali bo khongjang asida akhoi gi thawai si po thawai khrabasu akhoi le palete na chaksangani ngasi Zirbam gi Borbekera sub division manung sanna leiba
Guakhalda Coordinating Committee Jiribam on Manipuri Integrity COCJMI gi Makhada Borobekara Subdivision Development Organization BSDD owner Sinduna Community Suna Saruk Yaduna NSCNIM Amadi Government of India ga Peace Tok Chathari Bagi Matangda Section Mipam Pamkre Mipam Aduga Mari Lenana P Komla Kanto Singh General Secretary BSDD owner Phondo Kivda NSCNIM Amadi Government of India ga Peace Tok ki Waroshin Asi Manipur Leba Community Khuding Bakna Yaningi Waroshin Puruk Liba Asida Manipur ki integrity Kaiba Yaroi Amadi Karigumba Kaiba Taragadi Maduda Aikoina Makal Makha Kayagi Kongjang Sanction Lakani Amadi Tawai Taduk Pagi Kongjang Pawa Sanction Lakani Haike Manipur Tongan ba Furup Kaya Kundaminari Basida India government Naga Khaktagi interesta Atai Lehori ba Tongan ba Furup Singwood Tanaram Dana Nagagi Oiba Waroshin Purkani Haiba Asibu Yaning the Oina Ngasi Manipur ki border town More the Liba Tongan ba Kuki Singi CSO Sing na Myamgi Oiba Achoba Kongsat Ama ISTC office Tagi Hauraga More town Sin Matung Satkre Ngasigi Kongsat Aduda no favor to one community at the expense of other communities. We condemn the government of India divisive and discriminatory policy. Framework agreements do not infringe upon the Kuki inhabited land and political interests. No solution without consulting stakeholders. Justice for the innocent civilian victims in the hands of NSCNIM. Is government of India the mastermind of Kuki genocide? If not, why are they silent? Haina Thaba placards sin Nabagaloinana. Yaning the we call out Kiasu Lauki. Kongsat Adugi Tungda ISTC officer Miamgi over Mipam Ama Pangtok Lava Tungda Kongsat Aduga Mari Lainaba Warul Kaya Yauba Memorandum Amasu ADC Moregi Kutanga Prime Minister Nanda Modida Pishin K. India Legagna Nasi Nagagi Waroshin Purpada Kuki Singna Kundariba Kulsing Konsin Bayaroi Naga Waroshin Puruktinga Kuki Singi Waroshin Hana Puru Kuki Singi Homeland Pio Haiba Kolau Lauduna Tenopalda Miamgi Kongsat Ama Satuna DC Tenopalda Memorandum Ama Pishin Kre Nasi Tenopal District Headquarters Kuki Chiefs Association Tenopal District Na Tongan Civil Society Organization Singa Kusam Naduna Tenopal Community Hall Gi Ground Gi Hauduna Miamgi Oiba Choba Kongsat Ama DC Tenopal Gi Complex Pauba Satke Nasi Kongsat Adudasu no favor to one community at the expense of other communities. We condemn the government of India divisive and discriminatory policy. Framework agreements should not infringe upon the Kuki inhabited land and political interests. No solution without consulting stakeholders. Justice for the innocent civilian victims in the hands of NSCNIM. Is government of India the mastermind of Kuki genocide? If not, why are they silent? Haina Thaba placards sing Sinaba Galoinana Kolau Kiasu Lauke. Ngasi Jiribam da Maitai Pangal Women Development and Welfare Association Jiribam Progressive Maitai Pangal Society Jiribam Amadi All Jiribam Maitai Pangal Women Society Jiribam Lup Ohum Masina Punduna Hauzik Chathariba Indonaga Peace Talk Asigi Matangda Joint Press Conference Sama Jiri News Network ki Conference Holder Pangtokre Ngasi Pangtok Kiba Paugi Mipam Aduda MPW DNA PMPS Amadi AJMPWS Hariba Loop Asigi spokesperson Abdul Salam Sajabum na Phondo Kibada Hauzik Chathariba Indonaga Peace Talk Asibudi Taram na OE Adubu Manipur gi apunbagi Shaktam Amadi integrity da Akaiba Pirak Payaroi Naga Peace Talk Asigi Waroisin Lakpada Manipur gi Hauzik Lariba Ngamkai administrative socio-economic Amadi cultural da Karigumba Hiram Amatada Akaiba Piba Yaroi Ing na Singna Lajariba Manipur Sibu NSCNIM Amadi India government na Tugainaba Honabigano Manipur Imagi Apunbagi Shaktam Kahenaba Honor Labadi Maitai Pangal Singna Sapsana Tenagani Haina Pagu Informadra Pongdoki Magna Makata Haikibada MPW DWA PMPS AJMPWS Hariba Loop Ohum Masina Hayang October Gitang Kuntragama Toida Coordinating Committee Jiribam on Manipur Integrity Ga Kongjang Sanction Midagani Haike All Kaksing Students Union Aksu Kaksing Sinduna
अनेक सुबा अपुनबा निंगोल साखौबा हाइना मिंग थोंदुना तोंगान तोंगानबा कांगलुप की निंगोल सिंगी साखौबा थोरम ngasi कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के कक्सिंग सुमाक लेकाइदा लेबा जनुरम कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे साखौबा की थोरम अदुदा सरुक याबा लाखिबा मरिंग नुपी अमना फोंदोखिबदा मणिपुर खुंदारिबा मैतै इसिल इनाउ सिंगिनी हाइना खनरंबा निंगोल साखौबा से मैतै की खक नत्ते मणिपुर खुंदारिबा कांगलुप खुनिंगमकिनी हाइबा से अक्सुना सिंदीदुना अपुनबा साखौरिबा सिना ताकले मणिपुर खुंदामिनरिबा अखोई खुनिंगमक अमतनी हाइबा से पांगथोकलिबा सिंगमीसु मैतैसु अमसुंग मैतै पांगल इसिल इनाउ सिंग पुन्ना फमिनदुना सामिन थकमिनरिबा असिना अखोई मसेल नुंसी सानबा लमदम अमा पोरकपा ओरसुनु हाइनसु मांगना फोंदोखि कांगलुप कयागी निंगोल सिंग अदुगा पुन्ना साकलेन साकमिनरबा तुंगदा निंगोल सिंगी मफमदा खुदोल पोसु तमखे सही अमगी मनुंगदा अमुतंग थोकपा निंगोल साखौगी थोरम असे हंदक सहीगी ओइना अनिरक थोकपदगी ngarang manipur ki khaibok ama ningol sakhok ki thorom pangthok khrom matung asisu manipur ki khaibok ama ningol sakhok ki thorom pangthok na khre ningol sakhok ba thorom asiga mari leina ningol singa mapam da sakhok san na bagi fajaba phijat leitenga loina na ayu angan bagi hona sem sana ki mabu mapwa singna mase masal singa samin thangnerba namba sem saduna saminarba matung da mabu mapwa singna ngamjaba khudol tamduna yaifa mangol pinake Assam ki Karimganj district ki manung sanba बाली पिपला ग्राम पंचायत ईस्ट पिपला नुरका रंगमती मनिक बोनम सोंग मेडली सेरा खुंजा सिंह की ओइबा फ्री मेडिकल कैंप अमंगसी 29 असम राइफल्स ना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का खुसमनदनो पांगथोखरे मेडिकल कैंप अदुदा सीनियर मेडिकल ऑफिसर डिप्टी कमांडेंट एमडी अकबर अमदी 29 असम राइफल्स की मेडिकल टीम अमसोंग अते अतोपा डॉक्टर ट्राहम रोइसु सरुक याके मेडिकल कैंप अदो अरापा मनुंग संगसिन लैबा खुंगंग सिंगी मियोय सिंगदा हक्सेल की मतंगदा अवेयरनेस बिनो पांगथोकपनी मेडिकल कैंप अदुदा नुपा 7 का 58 नुपी 58 गा हुंबुनिथोय अमदी आंगांग सहूम गा मौद्रा माथोय पुन्ना मियोय लिसिंग अनि गा चाम ट्राइथोय लायंग मंगमकी मेडिकल कैंप अदुदा सरुक याखिबा खंजा सिंगदा साकसु पिजकी ngasi मेडिकल कैंप अदुदा डिप्टी कमिश्नर करीमगंज डिस्ट्रिक्ट अनबा मुथम एमपी आईएएस अमदी जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज करीमगंज डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर अनूप कुमार दैत्यारी गलोइनना माकी मेडिकल टीम सु सरुक याखे INX मीडिया केस सेनर बहानगी यूनियन मिनिस्टर पी सिदाम्बरम अमुखन्ना नवंबर 3 फावर तिहार जेल दा थमनबा दिल्ली कोर्ट अमना ऑर्डर पीख्रे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कस्टडी दा थमलुबदगी हानगी फाइनेंस मिनिस्टर असि तिहार जेल दा ngasi अमुक थमख्रे जज ना हाइकिबदा तिहार जेल दा महाकी तोंगान का लेगनी कादुदा वेस्टर्न टॉयलेट युमदा थोंगबा चिंजा अमदे हिदाक लांथक फंगनगनी सिदाम्बरमबु एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की कस्टडी थमलक पगे नुमित ngasi na lorबनी महाकना बेल पिबिनबा हाजिरकबा दु दिल्ली हाई कोर्ट ना हायें खनगनी हाइरी सही हुमरागा मरी सुरवा कांग्रेस सिंगबा सिना हेल्थ ग्राउंड दा महाकु बेल पिबिनबा हाजिरकिबनी महाकु सीबीआई ना अगस्त 29 दा फाकिबनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ना INX मीडिया ग्रुप ता मिरै बागटु की सेल थादरकपदा क्लियरेंस पिरमदाइदा सिदाम्बरम ना सेंजा थुमजा तौकी हाइबगी मरालदा महाकु फागिबनी अक्टोबर 3 ता एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ना महाकु तिहार जेल लगी फाकिबनी अहानबगी फाबदा महाक था म हेना एशिया ख्वाइरी साव प्रिजन फैसिलिटी लैरिबा तिहार जेल दा थमलकिबनी यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर्स सिंगी कांगबु अमना जम्मू एंड कश्मीर दा विजिट तहलिबसी इंडिया की पुवारी दा डिप्लोमेटिक ब्लंडर अमनी हाइना कांग्रेस ना हाइख्रे मसे इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर दा खुदोंग साब पीबनी हौखिबा नुमित होमनी असिदा इंडिया की इमेच्योर ओइबा लाना पौताक पीबा अमदी PR एक्सरसाइज बु लाना सिनबु उरकली कश्मीर की ओरकलिबा फिबम सिदा अटोपा अहुमसुबा पार्टी अमबु हापसिनदुना मोदी गवर्नमेंट ना ख्वाइदगी चारवा अरानब तौरी वफम सिंग से कांग्रेस की वांगलोय रणदीप सुरजेवाला ना हाइखिबनी कांग्रेस की वफम मसिबु मथों हुक्तबा कया मथौ नत्तबदा ओपोजिशन छागली हाइना मराल सिरकली सुरजेवाला ना मखाता ना हाइखिबदा इंडिया की लेबाक मनुंगी ओइबा थौदोकनी मसिबु इंटरनेशनल इशू अमो ओइना गवर्नमेंट सौगतली हौखिबा सही हुमराइ थोय असिदा कश्मीर की वफम मसि इंडिया की लेबाक मनुंगी वफम ओरकलिबनी मसिदा अहुम सुब कांगम पुसलकबा असि अखोइना यानिंगदे हाइखे सानबगी पाउदा थासी की ट्राइम पांडगी हौदुना थादो स्टूडेंट्स एसोसिएशन टेनोपल अमदी सांडेन सिंदुना
टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की मोलनोय एरिया प्लेग्राउंड सत्रखिबा अनिसुबा थादो ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 ngasi rosinkhre tournament asigi winner host team oiba TSA Technopol Sandel na oikre aduga pausai memorial team na runners up takre apunba team tratuk na saruk yaduna sathrakhiba football tournament asigi ngasi losinbagi thromda Manipur lenga ki RD Minister TH Bisosina atoiba mithong Family Welfare Minister Namsa Kipgen amana akhanna mithong amadi BJP Manipur Pradesh ki state Care Committee member Younglet Haukip na Thromapu in Saruk Yake. Tournament asigi ngasi sanikiba final match da TSA Technopol Sandel amadi pausai memorial team anina apiba matamgi manungda panjalamata sanaba ngamdabadagi tie break kauna bada TSA Technopol Sandel na pausai memorial team bu panjal ahum anida maithiba piduna tournament asigi winner oiba ngamkibani. Tournament asigi best goalkeeper na TSA Technopol Sandel gi sanaroi Mong Kom na takre aduga best player amadi top scorer gi manana pausai memorial team gi mathang sita dongin matena amadi haupunai haukip na phangkre winner da lupa lakh ama amasung trophy aduga runners up da lupa lising yangkai amasung trophy yaure haujik aroibada maru pau amona pijari India की स्टेट अमा ओरिबा मणिपुर इंडिया दगी तोखाइना तारे हाइबा वाफम लेंगाक नतारानि लौदे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे इंडोनागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ना मणिपुर की अपुनबा सक्तम सोलक यारो हाइबगी खोजंसिंग संसिनख्रे लोइनना अनिसुबा थादो ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi loisinkhre ngasi gidi parum sanduk chaba matang asir loijere miam amukana kurumjani